Ain qaishia lo khitsa balewa. Au ba kokhlel kuswit kukulesti wa chitelo. Tangat ulna baluwa ha was kulusti akupa. Tulultani matitofpi. Ay Jesús wa Nazaret. Ile Israel jel. Astul parte tu rebole. Tul balu Imperio Romano, palcus salati, nahu César, emperador des Roma, tangus nach nik alun bekbal, tira yekli ga impuesto te qabnach, tangus nach tipa Romas kahayil, as yesha biles bach la ustal tip esal, hales kushbach la tal tips rey, yeknigi havas gurus. O capes pet Jesús, Jerusalén, tul mamtenam kulum Jesús. Nims nahu rey, kat ultu chibihtius. Nahu rey tes Israel, chichichaka shaul wa kulum Jesús. Echesilak pivi nahu César, tulibek bet nahiyat el Jesús? Hitestiu wa talash Jesús es rey tes Israel, havas kurusti. Tantira totzakich Roma, wa yelish tivi Jesús, en akamingae. Chakev Jesús pas nahan fariseo, dulchet Jesús yolon. Isha fariseo, och nike natskula tius, tira sangus nike chakbei tip chakbei tie tilistanu shaul. Tira tsot esh, tan eise tanima ti nimate ka shaul na bekbal, petkok esh, tan hitoch nike chole, shet Jesus te chachna. Agushin ainuhulul tal Jesus. Mochiskusi natsbeve tip chachna ka fariseo wa ti chachna tulan ayon ka tal Jesus. Tultam yishbe chachna ti cheyesh asiyat ashel Jesus. Pero nikichkusi show chachnach tan mamtenam tsuyishti Jesús. Anikichi show chachnach uba laichi lakti butenam ti color Jesús. Nkesta lo Biblia uba alis si chok chachnach chumbal ti yats ashel Jesús. Alis si chok chachnach holol vinach inka laishkus chulin yolti Jesús. Agus yisa chachnach ilak pivi Roma as lai yats ashel Jesús. Nachlicheskus butu nimlaki u Pascua chicheli. Kam yichetz chachnach inka oksanach yol bastius, ti yats ashel Jesús, tu leish kuikul chachnach. Pero nikichi show chachnach te utenam, pet al hosqilch eshi chay chachnach Jesús echen. Kam estul be chachnach il lechesh Jesús echen.